redu, pokušajmo. Oho! Što je s fontanom za čokoladu? Ah, ne! Ne! Što nije u redu, mali? Želim novu fontanu za čokoladu. Nema problema. Dobrodošli u novi izazov. Za ovakvu prigodu Jeff ima sjajnu ideju. Što kažete na fontanu od Skittlesa? Idemo. Savršeno. I kreni. Pogledaj ove šarene bombone. Volim ih toliko. Ova fontana će biti puna bombona, što znači da će biti u duginim bojama i jako slatka. Sve što trebam učiniti je rastopiti bombone uz super snažne burgere. Evo, sve je spremno. Sviđa li ti se? Wow! Baka treba jedan od ovih odmah. Gdje se uključuje? O, to je dobro. O, šef, nisam te vidio tamo. Oprosti! Taj šešir ti tako dobro stoji. Hvala ti, bako. Da, bio sam u nizu. Mislim da je vrijeme da otopim svoju čokoladu. Unuka ovdje gladuje. Oh, kladim se da je fontana od žvakaće gume puno zanimljivija od čokolade. Zar ne? To sigurno nije nešto što je mala već okusila. Ali znam da voli žvake. Ona je daleko. Pogledaj ovo. Ljuto. Hoće li joj se svidjeti? Pa, hajde da probamo. Što? Previše je vruće. Da, nije mi se svidio okus, ali rastopilo je moju žvaku za fontanu. U redu, spremni smo. Wow, ljudi, napokon mogu probati svoj čokoladni krafen. Tako je prekrasan. Wow, pogledajte ovu rozu boju. Je li to žvakaća guma? Nije čokolada, ali je tako ukusno. Svidjelo mi se. Pogledaj mjehuriće koje mogu napraviti. Toliko zabavno. U redu, ovo je klasika. Mlična čokolada. To je također ukusno. Baš ono što sam željela. Wow, ali pogledaj ove boje. Idemo probati. To je nevjerojatno. Volim Skittles. Želim još i popit ću ovu fontanu ravno kroz svoju slamku. Hvala. Wow, ovo je nevjerojatno ukusno. Wow, kuhar pobjednik. Jahu, hvala puno! Ups, ozlijedio sam ratkapnu. Dobra ga. Rakija. Ovo je tako neugodno. Sada želim... Mama mia! Razumijem. U redu. Možeš pržiti i dodati kečap. Tako, Pržiti zatim nešto još salame s i sira. Bit će ukusno. Hvala. Što? Trebalo bi staviti više brokule na picu kako bi bila ne samo ukusna, nego i zdrava. Kakva ljepota ispada Bakin pizza. Zaboravio sam na sir. Nikad nisam ribao, ali imam ribež. Uvijek razbijam ništa. Oštrovilica. Slatka stražnjica. Vidimo se za minutu. Mogu naribati sir, također. Savršeno! Sve dok nitko ne vidi moju malu tajnu. Ovdje je pećnica i odmah ćemo jesti našu picu i čekati. U redu, da napravim odličnu picu, naručujem pepperoni izravno iz Italije. Ostalo je stvar vještine. Hej, da, baš tako. Roboš! Da! Sada mi se skoro opekao wafel. Nije. Sjetila sam se upravo na vrijeme. Vrijeme je da stavimo na tanjur. Tako je vruće. U redu, dodajmo malo umaka na vrh. Senf i kečap. Više mi to ne treba. Savršeno.
Evo moje pice. Oh, Je li živ? Ne znam. Šefe, jesi li u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Hoćeš li uskoro završiti? Baš sam gladna. To je nevjerojatno. Izvoli, dušo. Dobro, da vidimo što imamo ovdje. Toliko izbora, ali... Je li ova pizza pojedena ili što? Šef, što je ovo? Uopće mi se ne sviđa jesti to. Ali bakina pizza, to bih volio probati. Ne, nemoj mi reći da ima brokule unutra. To je odvratno. Neću to jesti. Pizza moje sestre miriše jako dobro. Mislim da nema brokule. To je puno sira. Sviđa mi se, Seko. Pobjedila si. Stvarno? Jupi. Hvala ti. Možeš li mi, molim te, napraviti palačinke? Naravno, dušo. Tu je izazov trebao početi. Nana uvijek ima brašno pri ruci. Da bismo napravili ukusno tijesto, trebamo 400 grama brašna, 1 jaje i malo svježeg mlijeka. Sada moramo dobro izmiješati da ne bude grudica i krećemo s palačinkama. Napravit ću ih u obliku medvjedića. Evo moje kutlače. Pogledaj ovo. Tako su slatke. Dodaj malo čokolade i okreni. Gotovi su! Zar nisu savršeni? Sigurna sam da će moja unuka voljeti ove poslastice. Malo šlaga na vrh da ih... Brnjice i bobice. Bako, ne možeš biti ozbiljna. Danas možeš nacrtati bilo što od smjesa za palačinke. napraviti cijeli burger. Moraš biti maštovitiji da pobjediš u izazovu. Moj burger voli samo umak od jagoda kao I mački. savršeno. O, Bože! Unuko, dođi! Pusti da ti pomognem. Preživjeli smo. Izvoli. Hvala, bako. Sada ću napraviti i lica. Napravit ću smiješnog jednoroga od ovih palačinki i dodati još bombona i sladoleda. I nacrtat ću kosu od šlaga i šarenih posipaka. Pogledaj to. pogledaj ovo. sestro! Wow, to je baš cool. Stvarno ste se potrudili. Želim početi s jednorogom. Izgleda tako prekrasno. Uopće mi se ne sviđa okus. U redu. Kakvi slatki mali medvjedi. Prilično sam sigurna da ih je baka napravila. Stvarno su fora i ukusni. I tako čokoladni. Tako sam uzbuđena. Strana. Savršeno. Sve što mi je ostalo isprobati je burger od šefa. Tako je dobro. Pa, odlučeno je. Pobjednica je baka. Stvarno? Hvala ti. Bože moj. Hvala svima. Hvala svima što ste lajkali i pretplatili se na naš kanal. Napišite u komentarima koje vam se jelo najviše svidjelo. Vidimo se uskoro, prijatelji.